Nemam komentara, zaslužena pobjeda i čestitam Prijedor na zaslužena pobjeda. Tako da, ono što je nas ovdje kasilo, to je borbenost i da se pogine za ovaj klub i da se bori ovamo, to ovaj put nismo imali, nismo ni zaslužili da pobjedimo. Desilo nam se što nam se desilo, kako je situacija teška, ja sam to govorio od uvijek, smo mi glavni kandidat za ispadanje, međutim, kažem vam, dosta smo mogli neke stvari na borbenost, danas nismo mogli ni to. Danas je apsolutno dosta igrača podbacilo i čak smo dobro prošli. Jednu ekipu koja ima jednog Mikića, Tosunovića, ove momke koji igraju pozadi, Šodića, koji ima jednog vrhunskog trenera, mi nekog da pocijenimo, ne možemo Purač pocijeniti. Pošteno vam govori i to je tako. Ljudi zasluženo pobjedili svaka im čast. U ovih 10 dana što je trebalo uraditi u Rudaru, gdje je došlo do totalne reorganizacije i organizacijone šemi, u igračkom kadru i tako dalje, mislim da smo uspjeli danas i da pokazali su jednu, ajde da kažemo, vrhunsku partiju za ovaj. Bilo puno šanse, mislim da je mogla biti pobjeda i veća. Odradili su sve ono što smo otprilike, da kažemo, dogovorili se i vidjelo se da imaju jedan moral, imaju jednu želju, da su prihvatili sve ovo sad što dolazi u ovoj reorganizaciji i mislim da imamo sad velike šanse da ostanemo u ligi i da možemo da napravimo jednu nadgradnju. Hvala, imate kolega.